ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ado tilakok dito'y marituyang gumatangkan. Kasta ay amaray. Adagatas, dilata, kanda dumapay. Wala niya. Nalakalaang dagita, maray. Ay, maya nga rod Gumatangkan, maray. Sakbay ama ibusan ka. Sige man nga rod, maray. Umay ka. Taagpili kan, maray, itigatangag. Nay, gimulpi ka mo tinitidilata, masidsida. Wala, nalakalaang ti presyo na. Nay, dapay gatas, kanchichirya. Nalakala nga rod, iso agundawaya kun Sino nga tinaglako king kay tinalaka presyaw? Sino pa'y ngay? Ni Marikuanang Aya, Iso ano gumatang ka, ijay kanton ayan ni Marikuanang. Dito'y kami pa'y manlasangot ti Teresina yung agtugtugaw. No kayat mo timangan iti chichirya, kwarog. Ala, gumatangkan. Ha? Adalakok a chichirya dito, inalakalaang. Anya day ta chichirya aya. Ay, kat mangkita kan, iti kayat mo. Dagitaman na yaw. Medyo nginginain mo't dagita. Pay ngay ako na yung analaka. Basit lang mo, ti alalaag, aganan siyak dita. Kasta aya. Ay, sige man nga raw. Gumatak man nga raw kagawad. Gumulpi kan iti talaw. Tapno ada reserbam. Sige, talon ti gatangay. Na, itay ka pa amang mangan iti chichirya. Nakaskas daw ka di angkay. Talo pa'y taginatan mo. May maysan. No kayat mo akat itid kun kada kayo daytoy may isang kay. Ay. Sanak amang mangan iti kasta. Nalakalaing ngamin tila ko ni kagawad ko anang. Ha? Basit kanong ngamin ti ganansya na kadagiti tagila ko na. Mayat ano kasta? Rumbang lang saan na nga ipangina tila ko na. Un. Nang runa, saan mo't nga agab-abang iti pwesto na. Itamampay, ngayon pababa na ti presyo tila ko na. Un nga raw, iso agundawayang mo't ti mapan gumatang angkal. Ay, unan niya. Ay, gumatangak man iti abasto mi amakabulan ka ni Antin. Ang tangarot kwarta, mangkay. Kita am dito 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Wow! 5,000! Nagaduti kwarta, mangkay. Ay, umayak man gumatang iti lakom, Mari. Ay, katuan kapitan. Pudno ka day. Nababati presyo ti lakom. Depende mo't lang iti gatangam. Ha? Ada nga mintay nalaklaka, ada mo tay nangingina. Kasta aya. Aywan, kapitan. Tinasayaat, umay kantag pili ka iti gatangam. Mas daawak man, tanalaka ti presyong itan. Nasaysaya atay nalakalaang ti presyo, taado ti gumatang. Ay, una. No nangina, ay, awan ti gumatang. Malala. Gumatangak man. Oy, may ibuhusan dagiti lakaw kagawad. Hindi ka sunday ta nga duti umay gumatang dito'y Teresina yaw. Ay, wan mo't Anya ngay, di ka kadipay agpurtis iti lako yaw. urayik pa'y amaibus amin alakok Anya? May mayat no mamaminsan to, ti panag-purchase. Ayun gayam. At daman damagag kada kayaw. Anya day ta? Kano ka di nagpurtis kayo iti chichirya alako yaw? Ha? Tapno mo yaw. Kimulbait kan inimpas dagiti chichirya alako yaw. Awan ti madmadlaw mo itigatas sa ginatang mo to yan. Manipod iminu makitigatas. Agsakit mo tantitsan ka. Uray siyak nga rod ba daw? Manipod ng anak iti inlutaw. Apay ngay. Agkarasubli akmutan ijay CR. Ay. Madinsamot tinday tutuyang Anya ti kayat mo asawawin. Ay, nangan ka iti inluto maginatang mo amakan. Kastamot tay na sumanubli ka iti siyar. Ay,
Minumak mo't iti gatas. Hagsagi mo't hindi tiyang ka. Ha? Amangan mo no day taginatang mo amakan, ti makagapaw. Anya? Angkay, saan ka kadi ama pa ni Jay Barangay Hulita? Awagak ni sekretarya, tayo suti makamu pala ijay. Nay, apa yan? Madingamin ti marik-riknak ita. Anya? Ay na po. Jesus. Ay, awampay ni Antim. Manipod nalpas akinan ka, ti impasangom kanyak amakan. Jay, inted mo ay. Ay, madimot ti tiyan ka. Ha? Tirigat na. Ang mga maibos ti kinan ko nga inted mo. Sabi ngay, imposible mat at timakan alinutok ti gapuna. No kayat mo, di padasam mat ti mangan, iti kinan ka. Tano mariknam ti marik-riknak. Ay, diya kaya tangkal. Ah, Ipasubo na kitin no bilang. ay, Jesus, delikado ah. Kasla irwar ko mat amin akinan kun. Ay, Ay. Ingkag pa doktora ng kail. Delikado dahitan. Ala, kuyugan na. Kanya nga ti ko na ti doktor. Kuwaraw ka. Ikardanag ang kail. Makarwar kamot lang nga dagos dito ospital. Nasayaat no kasta. Kuna ti doktor, mabaling nga dalang impaunig mau, anay kontra iti tiyan mau. Ah, Isungagan anat ka kuma iti ipapaunig mo amakamakan. ay, sa anak mo't Apolos amang mangan, iti no di kompormi dita. Pilpilyak mo't. Ang kail. Ay na, barang may katanda ito. Ay, naimbag man tarimwar kayo matlang nga dagus iti ospital, kapitan? Ay, uwantungan. Kasla na pod po'y sunak sa kano. Ay, kasjay. Isumati imbagada, ta expired gayam, dagiti kinan ko. Ay, dili kadua. Uwan nga raw. Expired dagiti laklakon sa nakagawad ko nang. Ay na pare, naimbaglangan ta nagpaburakak iti bulong nga ininom ka. Kit naikat ti sakit ti tiyan ka. Ha? Uray siya, kapitan. Ay na, kasta unay adanag kaw. Ay, salbag mo't day di akagawad ko nang. Uwan nga rod pare. Amo na nga expired, ila ko na. Ay, san ama balinda ito'y kanya? Idarum ko ni Marikwanang. Ay, masapol asong batan na day tayo. Agsagana kaya una na kwanang. Na, taapay mo't akas ta tibagbagam kanya, kwarog. Umay ka no dito'y dangkal inteng kantata ba daw? Ah, Kastamat ni nana tuyang. naiapay ngay. At dabasol yaw. Taglakla ko kayo iti expired. Ah, Isumat lagay manababati presyo dagiti tagila ko yung ha? kwa. Tagayam, expired din. Anya nga iti aramida. Ay, sangun nyo ati inaramid yaw. Nagkunang amin nga glako kayo iti expired. Kasanumat ngamin asan nga expired dagiti tagila ko ni nanakwanang. Kat no nakangin namat ti presyo na iday. Un nga raw, overprice. Iso nga awan ti gumatgatang. Itata nag-expire din dagiti lako na. Imbabanan ti presyo na. Tidakas na, naawis tayo mataging matang. Un nga raw, na may saan na tayo ni Marikwanang. Di na tayo mamaysanitan. Amu tayaw nanatuyang. Tila ang pagsayaatan na tikit-kitaan na. Di nalakit panunutan moten ti pagdaksan ti pada na tao. Ay surong kaon. Isumahinton maminsan. Saan tayo ngagtaltalak kininanakwanang? Uray na babati presyo tilako na. Kitahan tayo pa no expired wano saan. Ay, nakadanon tayo dito tirsina ni kagawad kakadwa. Nay, apay ngay. Nakarikip mo iti tersina ni Marikwanan. Na, kunak man no imbaga ni Kwarog. Imbagak mo't angay. Ang mga numabuteng, iso nga inrikap nan, kit pinmanaw pare. Ha? Kung ngagpaisaw. Ang mga nukas ta tinapasama kang kail. Ay, saan ang mabalinday ta, nay? Ang kail. Masapul asang na nagbasulan na kadataya. Anya nga tiaramidan tayo ang kail. Ay, sapulin tayo. No masarakan, ibagayaw. Kayan ibagak tumutan, nga agbalbalay. Matong palang kail.
Biro kan may ninanakwanang. Aw, anya tira aramidan nyo diti paradaan ti Jake, nanakwanang. Kwa raw. Why, kunan ni ang kalintay, agsasarita kayo kanaw. Kwa, ay jak masango ita. Agbakasyonak be ay. Ay, sana mabalin nga bakasyon kayaw. Ha? Agungat ni ang kalintay, no diyo sangun tinagbasulan yaw. Anya, tanya ko mati basol ka. Basol yo ti panaghilako yo iti expired at agilako yaw. Anya ko mati basol ko. Katisoda mo ti gimatang. Una, tasanda mo't ammo nga expired gahayaman. Anya? Iso ako muyog kayo ita kanyat, no diyo kaya ti madaksan. Apay akas la itartarayan na kami, marikwanan. Kwa nga may. Mabuti nga. Ngamin, kaslarautin dakmat. Naa. Ay, saan da ka nga umay rauton? Ay, kwa, kapitan. Umay da ka lakasarita kan bagbagaan. Kapitan. Manupay, karton, dagiti expired at agilakaw. Jak amaw, kapitan. Kita am ngamin, no, ag-expired din tilakom. Kwa. Ay, saan aday ta agilaklako ka? It expired. Uno, ingagaram, tapno ma-dispose mo, dagiti lakaw. Ay, kwa, kapitan. Kasyandak kuma. Pakawanan daklakumhan. Warning ang nakapay ita, kagawan. Ha? Oras nga ulitem tumanayin. Ay, agmulta ka iti dakal. Kapitan. Ken, iparikap min titirsinam. Nalawag. Ay, uwan, nalawag, kapitan. Nasayata nagkinaawatan tan, kagawan. Ay, uwan, ikarik. Jakton ululitan ti inaramid ka, kapitan. Ay, kagawad ka pa'y ngaron. Hanggang si katidada ulo iti maday. Ay, paliwam day ta nga ugalem, kagawad kwa na. Ni Kapitan Enteng! Talaga nga at dadanom dito ya. Kalyat iti naunag. Then, ilawlawak pa. Ay! Anya tira aramidan dita, ha? Kitaan ko raw. Ha? Damot gayam danom dita hanggal. Kaisumit. Isu akalyat. Tapno aramidak abubun. Ay katuna. Mayat dita na panunot mau. Tulungan ka hangkay. Wow! Mayatan ang kail. Sana naparikot ti danom tayo di tawi. Dan mabalin a pagsakduan. Naguri ka. Mayat nga tamot lang dito yung adanom nga inumain. Ay, 100%. Gaputa nagayabak iti imay nag-inspeksyon. Kaya check up. Oh. Wow! Ibagada sip na sips. Oh, di mainom. Mayat nga rod ano kas na. Ay, uminumak man nga rod ang kail. Ay, sige. Kaya nagsakdo ka man. Sige. Wow! Nagmayat tiraman na. Kunak, tumat kan ka. Anya, at dandanom da parinting, iti masakupan da. Wen, iso asaan da itan agumatgatang iti danom. Ay naimbag man. Iso ada tayo laengan at gumatgatang iti danom kini marikwanang. Isumod lagaya majak makitkita itan da kwarog kini parinting nga lumabas sa mapangumatang iti danom da. Anya nga tanong makisarita ka kini kapitan. Anya, Ibagam amakisakdo tamag iti danom da. di pa ikit sumalog tamapan makisak daw iti ayan da. Sana bali tinaskan makalibrita iti danaw. Si kamay. Wen pare, siyak day tayo. Sumurkat intag tugaw pare. Ay, yaman na pare. Sit Eric. Thank you pare. Anyat ibagam pare. Imayak ta kaya't kumagkumati umay makisak daw iti danom yo pare. Ay namuan yun. Ti maipapan iti danom. Ay, wen mo't pare. Bayam. Ta pagsasaritaan mi pa'y data. Mabalin tamot nga umay da makisakdo iti inumanda ang kail. Una. Di na magkukun ka atat. Sikat may sa ating mulong.
Narigat mait no paritan tayo ida. Sigurado nga damakunada. Ibagak ka ni pare ba daw? Umay dalat tagsak do. Una, tapnunuan niya ti pagsayaatan kat pagbibingayan. Ay, husto ka, kwaro. Nakita ka na pan nagsakdo ni Marituyang ijebupon da kapitan. Aya, Mabalin ka di mat ti mapan agsakdo ijay. Inumak. ay katuna. No para inuman laeng, awan parikaw. No kasta nga rod, umayak man mat nga rod agsakdo. Sige lang, nanakwanang. Saan mo lakit di nga ilakaw? Saan? Apay ko mga ilakaw, kat dinawat ko laeng mat kadakayaw. Nasayat no kas na. Libre ka nga agsak daw. Agyaman na. Water pump met dayta ba daw? Wain, kimatangak. Iti kasta, adara matay. Pangaramatam kumangay iti dayta. Iti bubunda pa rin, teng. Anya, Nasaysayat langin nga gusarak iti water pump. Tapno sumangat dito'y ayanta ti danaw. amo ka din ni kapitan dayta nga rami daw. Ay sana, Ay kat ipakadam apay masapul pa lang man. Na Anya dahi dyan ang kalinteng. Ungol samot ti water pump. Uwan pweso. Ay, tinasayat. Ang kakitaan ng kail. Asino nga, tiagiwat water pump ita. Isungarod nga yung kakitaan. Disturbo mat dito. Ay, sikamat gayam dayta paray. Wain, siyak pare. Ay, nagkuna nga ag water pump ka dito. Sikamit pare. Palubusan na ka diya. Sikamit. Ay, maibus ati danom no water pump. Ay, sana bali namasukatan tumod lang pare. Nagdakkel mo't tanday taawit mo agalon, kwarog. Una, tapno ado-adanom ti malaon na kagawad. Nakagtengtan dito'y ayan ti bubawon. Siyak ti umuna. Iso asak pa ti umuna ngagsak daw. Ay katuan Ha? Nay, apay. Awan mo tindanom ti bubaon. Anya. Ibagamon akwarog. Ay, anyat ibagayaw. Kwaraw, kagawad ko na. Ay, umay kami kumagsak daw. Anong awan mo't danom ijay bubunyaw. Anya? Awanan ti danom ijay bubaon. Iso adito'y kami balayo nga umay agsak daw. Podno day ta, kapitan. Iso apang nga asim ka di at dumawat kami iti danong. Malala. Sakdo niyon ti ada iti karamba. Ay, agyaman kami ang kail. Mayatin to yan. At daitan, ti padanong ta. Dito'y bangkag ta. Na. Ay sus! Naglaing ka talaga ba daw? Utak lang, taramatin to yan. Ita, mabalintan tagmula dito. Una, agmula akto itinatnateng. Tarong kas kada ukrak. Ken mabalinta pa taglako iti danaw. Anya. Ay na, mayat day taan na panunot mau. Ay, kat siyempre kakaiso na nga dapagalaan tayo iti libre adanaw. Aglaklako kayo matan iti refill adanaw kagawad. Sana siyak, ni kabadong tinagapuan dagita adanom. Ha? Iso tinagala akon iti danom kaw. Tawan mat danom ko nga raw. Ay, gumatak man nga raw. Tawanan danom ijay bubaon. Kano agus usar kanomot ngamin ni kabadong iti water pump. Anya? Di mo nakita gayam ti water pump da. Iting atuan ti bubawn. Ay, saan? Payman, tayo nakitaan. Isurom ti ayan na, nanakwa na. Ato, ti masapol ang mamulaan. Iso nga gipundo tayo, ti danom di tayo. Tinasayaat, ilawlawan pa iti pagpunduan ta iti danaw. Wain, tamnod daw manaya pagsibog ka dagiti mulat ha. Sigay, agsibuga kun kadagiti mulak at tarong tapno lumang tuda. Ayan ti sinalbag a water pump ni Tata Badang kagawad.
Day taman nay. Kasto iti rumbang iti da iti a water pump. Yap! Nay, ay. Intulid mo mo't ti water pump iti baba. Kasta ti rumbang iti da iti a water pump. Ay na. Ang mga numadadaulan ati water pump. Basol na, nagkunang hamain. Ay pumanaw ta dito yun. Ang mga numaabutan na tapay ni Kaba daw. Asino tinangikat iti water pump kaw? Si Kakaday, kwaraw. Wine, siya. Ay, salbag ka. Makabil ka, anay. Sige, padahasin nyo ata, labanan kayaw. Anya? Saan nyo abukbukudan ti Danawm? Ta saan lang ada kayo ti makasapaul? Ah, Ilaklako yu pa yan? May ranranod kayo lang. ay, sumardeng ka, kwaraw. Tauray si ka, may ranranod kami. Uncle ko ti aking bubon iti daytaw. Kantim mulong ak nagkalay. Anya? Ulitan, may ranranod kayo lang iti danumay. Ay, agpapada tayo lang ang may ranranod ah. Nita, ipilit na pa lang. Umay kayo man ditay. Ops! Ay, agsardin kayo man. Kurang, paribadong. Ah, Ay, pangasyaw, tadi kay aga paado, aga pulang iti danong. ay, kasano mo paray. Kat intulid nan ti water pump kaw. Ay, ornusin tayo day tao, asusik ya. Kaya to ang mapasamak, ikatin na ti water pump na, ang kail. Ikatin nga. Ay, makabil ka na Ay, nay. Tapno awan ti riray. Iyalis mo ti water pump mo paray. Anya? Manipod ita. Bawal ti ag water pump iti danaw, manipod iti bubun. Rumbang lang nga. Ay, naya. Anda masubsobraan iti danaw nga agayos iti talon na. Di ije ko mati pagalaan paray. Pare, Hala, agtungpal ka iti ibagak. Tapno di ka madaksan. Ha? ay, di ta kayo manlangay. Ay, pare! Ay, shh! Napanin! Ay, unay ang apay moten ang nag-walk out ka ba daw? Ay, masuro na nga rod. Pangaasim agsubli ka ijay itamo laeng. Anya? Madanag-anak, ang mga numakapungtutkan ka ni Kapitan. Narigat no kalkalabanom kit din ni Kapitan. Ay, anya, mga minunti kastoy. Aya! Paray, nagsubliak. Takayat ko ti dumawat iti pamakawan mo kanya. Nay, kino nag-walk out ka. Di mo kayat, matulungan. Ay, agbabawi ak gayam, pare. Isa pangasing. Tulungan na kami, Isu nga ron nga orno sa ti parikaw. Ay, surya talaga, pare. Anya nga ron ita ngay paray. Ay, uwanay. Mayata ka, niti imbagayo kanya kitay, pare. Nasayat ano kasta. Tapno maurnusan ti amen. Ay, uwan, pare. Kung ano talaga nga ag-walk out kanta, makaamukan iti biyag mo. Ay, saan, pare? Si ayata ka sumurot, iti imbagayo a pagsayatan, may. Very good, pare. Ni Kapitan Enteng. Kagawad ko nang, dumawatak man iti kamatis kan sitaw mo, ta imbagla asida ita nga aldaw. Aya. Ay awan ngamin ni Banang. Rimwar, sakit awan mailuto asida en ijay balay. Intamang puros, Kapitan. Asus, agyaman na kagawad. Ala, umay kan. Ta intamang puros, tauray siyak. Agsidaak mo't itinateng itangal daw. Ay, mayat ta padawatan nak. Kasta ati kagawad, saan na ima? Inteng, apay no aggaik kamat iti aglawlaw ti balay. Agkaruutanen, ken agmula ka iti natnateng akas ken ni kwarog. Imbagla amaila ko amay gatang iti karne. Taday tamot ti kayat mo asidaan. Ay, nagaduti imbagamon. Agdalus ka di talikudan ti balay, tagardinem. Agkaruutanen. Apay asyak ngay, awan mo't aramidem disikan. Katsika, anya kumati an aramidem? Ay, agjutek iji barangay hall. Saan mo't nga inaldaw nga adda ka iti barangay hall? Mabalin mo't iti Domingo no talaga akayat mo. Ay, masadutak. Sikan do kayat mo. Masadutak nga ron. Ay, unay kan inteng. Ay, sadut ka talaga.
Iso nga aging gaita, saan ta nga umasenso, tasadot ka. Mangnamna makalatan di ta honoraryo mo. At least, ada. Manumatlati pa kaanayan na ngay. Pagbayad iti kuryente, kanda dumapay. Makauma ka, sao ka asao. Na, ay inton kwan, pinanawan kan, tag kanya-kanyatan. Di nakabaalan a panawan, kaay-ayatan na. Awan sirbi ti panagayat, no sadot met ti asawa. Iso ano di ka aggagayt, talaga nga agkanya-kanyatan. Ay, nagpipintasan dagiti mulam anateng, marikwanang. Wen, Maray, mulak day ta di talikudan ti balay ko. Okra, tarong, agraman pariya. Wen nga rod. Ay, alaman nga rod, Maray, gumatangak man, ikumpleto mon. Okra, bungat parya, kantarong. Wen Maray. Imbag ka man, tamakamula ka, Maray. Masapa ak nga agriing iti agsapa ket agmula akpay, sakbay amang lukatak dito tersinak. Ay, nagagat ka talaga. Akas laad da pamilyam nga isaksakad mo. Wen, Maray, may mayaten daytay aggagat tayo, gamti agtugtugaw tayo latan. Correct, Maray. Ken maysa, amin akabarangayan tayo, ket agmulmula da itinateng. Isu nga uray siya ket naawisak nga agmula. Ay, niinteng laeng ti awan mula na. Ay, jakmut makamula. Takanayo nakmut arumwar amapan aglako iti beauty products alako. Ket anya nga rod ngay. Gumatang kalatan iti nateng taawan met nga rod mulam. Ay, nagbanglunday ta si Daen Banang. Ay, wen, dinengdeng. Lako ni Marikwanang, mula na. Apay nga ginatang mo? Di mo pala dinawat. Anya, lako na nga ron, dawatan. Sakto pa'y ka, di namat pabayadan ti dawatak anatang na. Dua kami pa'y anak puros, Anya, ay, day tala agdaw dawat ti amom. Adi kakot agmula akas ka ni Marikwanang. Bilibak ka ni kagawat ko anang. Amuna ti agmula. Ay na, inteng, si kalaang ti di na ammo ti agmula. Sa nabalita, damo madawat anatang. Dumawatak lang na. Di ka agbain, amapan agdaw dawat latan. Waraw, nagadumit na nagiti mula manateng. Nagpipintas dabay. Ay, wen tataba daw. Naglawa na ito, ginardin mo dito likodan ti balay maw. Ket wen sayang met no sana mamulaan. Ay, uray siya kwaraw. Adumit ti mulak iti likodan ti balay may. Pasigan natang ti na imula iti aglawlaw ti balay may kinituyang. Kasta ti mayat tata. Agmula tayaw, tapno at daapitan tayaw. Ngam ni parenteng, awan na pulos mula na. Agkaruutan pa yun ti aglawlaw ti balay da. Ngam di na pa'y dalusan. Awanan ti bibiyang tadita, tata. Tinapatag, agmula ta, tapno at danto apitan ta. Ay, sabagay O kahit, napangimay ka, at ka di importante ngay bagam. Awan, nalagip ko lang ti simmarong karking ka. Kumusta lang dagiti mulam? Kas makita mait, mayat dagiti mulak. Ay, agpadat ako araw. Nagagetak itang agmula. Dahit ti may parbaing tataba daw. Aggagat tayaw, tapno di tayo to agbisay. At tuyen ti bayad ti in-order ko a lotion kan whitening soap, Maray. Ay na, agyaman ak, Maray. Ala, inak nga rudan taipan kumot ti order ni Marisyoneng. Ay kat agmirinda tapay Adda prito akamuti alinuto, Maray. Parisan tay ti kapay. Aya, kasla kayat kung agpaiso ti prito akamuti Wun, Maray. Agmerienda tapay, sakbay nga agpatuloy ka. Nangalaam ngay iti kamote. Mula ni Badong kaw, Maray. Ay, imbagpay ni Badong mo, tanagagat. Angam ni Enteng, sadot nga agmula.
Ay na, magustuak to'y kapeyo, maray. Nagbanglaw. Ay, won maray oray siya. Magustuak launay. Imbag ka pa, tadalat ta ilutom a merienda, maray. Nagagangamin ni Badungkaw, maray. Nagadutimula na. Di mo ka dinadlaw itay di tarwar. Kamutay, sabaken da dumapay. Nakitak nga rod, anagadupay timulayo anatan. Wun maray, nagduduma. Imbag man, ang ni Inteng, ay, pulos, adi na kayat ti agmula. Iso nga uray natin, gatangan may, taawan mo't mula may. Sana bali tamakaanay mo't kada kayo ti honorarium na. Ay na, imbagla pagbayad iti utang ijay tersena ni Marikuanang. Tanuawan bagas may, kan sidaan may, mapanak umutang ijay. Pagsayaatan na, tada honorarium ni Kapitan. At dalat ta kwartayaw. Ang may kurang lata. Nang runa pa'y nga rod kat pasig mo't anaiimas ti kayat ni Inting asidaan. Ngam siyak, maray. Sana kon nga umututang. Tadumulat ta ti makan dito'y balay. Nagagat ngaminan ni Badung ko amanggad. Malaksid amapan makitagad. Ado pa'y timula na anatang. Marikwanang, umay kuman pa ilakukan ka dagito'y pitsay ka. Nagapuad na nga'y. Mula ni Badung ko ijay sikigan ti balay may. Ay mabiit lang tay disok Nay, nagpipintasan gagpay so maray. Sige, ibati mon dito tersinak. Mano arapot amin dayta? 35 arapot amin dagita maray. Ilakom iti medyo nababa a presyo. Tapno adda mo ganan siyam. Masadutak amang ipan ijay ilay. Tai sumulang ti plitik amapan ijay. Ala, pagsaritaan ta nga road, numano ti panangilakok di tapitsay mo, kan numano ti ganan siya kiti may sa arpaw. Saan amabalin nga utangan dagi tapitsay, Kapitan? Lako ni Marituyang dayta, kaslaeng. Awan pa'y matkwartak. Sapay makasidsidak iti pitsay. Sapay naglalang to apitsay. Sapay awan sidak iti balay ta na ibus ti karni iti ref. Ikas mo Kapitan. Ikanakit din iti talo arapot ta bayadan to ni Banang. Ay, alaman laangan. Kasi kamot nga awan si daeng. Anya, siyak ti mangbayad iti inutang mo a petchay, Inteng? Ay naglalaingamon ngay. Adaya impadulin mo kanyak a kwartam a pagbayad ka. Kakit bayadan nenta linutukon. Intedaan ka iti sidam. Ay nanganakon. Iso asikati mangbayad iti inutang mo. Gapaw tasikati nang sida. Awan kwartak. O makitam dayta. Ultimo naten kat utang mon. Tano nagmula ka kumaakas kadabadong kan kwarog. Di adalat ta kumasidaem. Dayta manen ti ibagam. Makauma. Di pala sikati mga ramed. Kabailang mo ti garden no kayat mo. Ay, makumikumak ngaglaklako iti beauty products. Awan panawon ka. Ay, sika kumaa. Apay ngay, idi kat agmulmula ka, Mike. Masadutak nga ron itahan. Alay, inkabayadan siya inutang ko apitsay. Taawan kwartak. Abayang Kyle, anya ti bagam tay may ka. Mapanak ko man nagsibog iti natang ko di talikodan ti balay kaw. Ay, agdawatak iti natang mau. Ada nga may nakitak mulam apal lang. Anya, agdawat. Awam pa'y ti mabalin na madawat ang Kyle. Tasan pa'y mabalin nga apitan. Basit laeng. San pa'y nga ro mabalin? Apay imutan na, kat angkel na. Nagmula ka ngamin na. Naglawat ti mabalin mo amulani jay likodan ti balayaw. Ay, masadutak. Kanila kaya kon. Diyak kabailan ti agmula. Kabailan to pa'y ni tata ba daw? Nagaduti mula na. Ay, padawatan na kit din iti natang mau. Umay kayong tuig kanin to nagapit akang Kyle. Ang no ita, awan pa'y ti maipadawat ka.
Ay, nagadugayam nga agpaiso timulam anateng aparay. Ay, win aparay. Nagadaw. Natang amin, tinaymulay taglawlaw may paray. Ay, para mananak man. Hagmula ka mo ta. Na, No kaya mo tag siday tinatayang agmula ka paray. na, Siya kanayon na ka mabambandog nga agmula. Ita, dawatam lang. na, Awan may padawat ko king ka paray. Iso nga agmula ka Mike, no kaya't mau. apay imutan nak akong parim. Ay, win aparay. Na, Huray kumpare ka. Imutan ka. na, No kaya't mo tinatang, ay kagumatan ka. na, Ngamen, saan ka padawatan? na, nagimot ka ah. Diyak kayat ngay padawat tinagbanbannuga. Bayadam, no kayat mau. Saan ang mabalin ti aramid ni inting batingteng, tuyan? Saan nagapunta kapitan kit mabalin na latan ti agdawat itimula tayan? Kahit espesyal nga rod ataw dito'y barangay tayo, tayso ti kapitan. Ay uray pa kapitan. Agmula mo ta. Anya ti kayat na? Pag namayan na, ti pagbanbannugan ti kabarangayan na. Sa bagay Iso ano umay dumawat itinateng? Saan mong iikan? ala wunon badong. Ngam kasanaw no ni Maribanang ti umay dumawat. Ikakaday. Saan nga agdadawat ni Maribanang? Dadabay na. Sa bagay wun nga agpaiso. Madi mo ti aramid ni kapitan. Gaputa kapitan, maitad amay na dawatan na. Ay saan amabalay? An-anwam dagita tolls apang garden, inteng. Agdalusak iti aglawlaw ti balay ta agmula akmet iti nateng. Salbag dagiti akwaro ken badong ita pinabainandak. Pinabainanda ka? Dumawatak labasit iti nateng da didak ikan. Agmula ak kano no kayat ko ti agsida iti nateng. Uno saan? Bayadak kano tinateng da ta san alibre ti bannog da. Ay, pudno mo't ti kunada. Isu nga agmula akmat. Nasaya at launay, inteng. Ala, ingka nga ron agdalos iti aglawlaw, ta agluto ak iti merienda. Ay, nabannuga ka. Adun tinaimula ka nateng. Ay, agtugawak man nakas. Inteng, ato yan ti merienda. Ay. Uminom ka dito'y nalamis at tubog tinyog. Ginatang ka dita ka aruba. Atoy, uminom ka. Inumak akastoy. Nasamit, inteng. Saan akas ka dagiti daduma abuko ang magatgatang ko. Medyo umalsem ti tubog na. Uwin nga raw. Ay, ikanak man dita hatkik mo. Adoy. Mga anak akastoy. Mabalin ka day amangan kalatan. Asaan anas kan abalik sampaylaan te. Manganak akastoy. Kinayat po unsagat Apay dakas. Ala, ituloy mo nga rin tag merienda. Tayo nakaglutaw. Ay, sige. Ginanak pa Tag merienda akpay. Nagadugaya man timula manggay. Wow na wow. Una. Apay, da kayo lang kanibadong iti mo na tagmula. Imbag man ta nakalagip ka nga agmula, may. Una. Ta naglaing kayo mo't amang pabain. Didak lang araw doon ikan itinatang nyo. Pabain ng dakpay. Dua kayo ka ni pare badong. Ay, sananggal. Kaya't mila nga makaamiris ka. Kat nasayahat, may. Tapudno ang nakaamiris ka. Una. Kas makita may. Ado ti mulak. Kablawan ka, angkay. Ayaw! Enteng! Ayan mo! Umay kan ag merienda. Anyat aramidan ni Enteng. Asit gakman. Anyat ikat katawa am dito ayan dagiti mulam, Enteng. Dagiti mulak. Kita ma, ang gaganda nila. Kasla balasang anapintas. Mararagsakan ako akastoy. Kagawad ko na.
May kaman padawatan iti nateng amulak. Ha? Ay, mayat man. Pitsay da ito'y Naganos pa'y laang nagdadakkel din. Paboritok day ta, Kapitan. Nay, imbag man ta ikanak iti libray. Wala ta, nasaya at kaidi kanya. Pinadawatan nak iti nateng maw. Ngam ita, ta adumat ti nateng kaon. Manipod ita, ituloy ko ti agmula iti nateng ta agipadawatak. Iti kasta, sa anak nga agdadawat, ta kababaing agmayso. Kapitan. Sikat ti padawatak, ta dinak pinabainan iday. No addaman ng pabain kan ka ide, Kapitan, day takot adal para kan ka. Anas kan nga agbannog kang agtrabaho, tapno adda ka nam. Wun kagawad. Iso nga ita. Agagatak man nga agmula. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?